Деген ат бұл? Жана Өзбекстанда сорун салган Бешкавырга ушулбу? Бешкавырга деп Руслан Палван, бабушка. Ким чабат экен буну? Az parmak gelsin o salversin. Ola da işte. Az afiyetiz bana atlam. Az parmak ayda dostuz. Ona salversin Allah. Abi sen. Ona salversin. Ot kimniki? Ot Hüseyin Kasap'tan Baytoğrus ekan. Qizilga Allah razı olsun. Shunday yaptı bakkan. Sayıp bergen. Ulan pas. Assalamu alaikum, bizning Sergek Jasha YouTube kanalının ko'ruvchilari. Biz bugün Köktala ayılına cho'ng Alamanulak'a keldik. Alamanulak'ın bugün baş baygesi Allah'ın en ıyık jeri Umraga joldoma. Машиналар өтө көп келиптир. Жакта улак болду. Бүгүнкү улакка өтө чоң аттар келиптир. Ассаламу алейкум. Ат кайерден келди ака? Ноокаттан келиптир. Не деген ат бул? Жана Өзбекстанда сорун салган Бешкавырга ушулбу? Бешкавырга деп Руслан Палван, Бабуршак таштаган Бешкавырга деген ат экен. Машалла. Ким чабат экен буну? Эми билдиңби? Бешкавырга деген Өзбекстанда эң чоң жыйында сорун салган ат экен. Ayva beraka. Oldu esep. Baydar palvanlık esep. Palvanlar az qaribine 25 yol acıga barıp kelgen. Jip salı odamda quvagına. Talaşpa. Qarış alattı men. Ya, minyor, torpaqlar minyor. At soğuk tüyüne. Qadimki Aydar polvon chiqadi.
Beksultan engildi Beksultan. Abdurrahman yengip tur Abdurrahman. Oho. Kettan aka. Orğunun eng aldınqı bolğanyşı boldu. Qaysilatda ekan? Liderde ekan. Tay ekan hozir. Maşo, je siymiq tashayja ular rahmat umran. Lider meni. Bir tayağa da salып turasiz. Alışım palvan minina öte çoğat ekan. Sino palvan diyor orada. Balvonlar. Atın basmayını tapkanlar dep. Bilegi küçtüler, at taptagan sayatkerler dep. Kılıç degen akebizin sözlerinden aytaylı dep. Fazilla palvan. Ortada. Ablas polvon ortada. Ablas 8-nomer maydan sıyıladi sana. Biz negizi bu yerden ko'tarib chiqishlar o'zi qiyin. O'sh City degan постоянно o'rtada ekanda, kimda ketdi? Kim soldi? Polvon bu. Aydar ekan, siymiq ekan. Aydar ekan eng yosh polvonlardan hozir. Kuchli chog'da tushib bo'ldilar. 5000 so'm olsam. Aslında kat qaysilar ekan? Mersoqchi. Endi eng yosh polvon, siymiq polvon 5000 so'mga so'radi. Uloqni jindi chavat degani shulda. Ana.
Алиш палван салып алыптыр. Жанагы 5 кабырга деген аты менен. Ноқатта эң чоң атчыл окшойт бүгүн Орлакта. Беш кабырга деген Өзбекстанда дагы эң чоң ат экен. Орта Азиядагы эң чоң улакта ушул Бабыршах салган ат экен. Байбота палван аттын өтө чоңуну миниптир. Кайсыл ат экен бул? Айтылуу Абдырашит палвандын уулу. Байбота палван өтө уматтуу палван. Ат экен жаныбар. Үйдегі жиздалы. $100. Сала жаның барың. Бексултан сал, палуан сал. Gel hey, kimin yaptın? Kaldı arkadaşlar. Vay bu da falan ağır Ne var dolar? Zındalı. Aravanın palvanı bana. Ayşul Koldoş palvanın oğulları, İdiş palvan, Hasan palvan. Aravan bak ekan, ortadan chiqmaydi, yaxshi atlarni bor ekan. $100 be. AQSh dollari. Altın balon, ünlü palçat altın balon. Sava canın barın. Mabratska markazdan ekan. Şirmanlardan çıkışı. Haydar Palvan, Haydar Palvan.
Temir Polvon yengil o'tadi. Temir Polvon. Ağır oldu. Allah. Osman. Hay ekan bu. Bir sefer. Suymak sal suymak. Temir Polvon Dağıstan. Temir Polvon çıkıp ketdi. Aybek. Attı kaldı kıyılışırdan. Bugünün Aybek Polvon. Bir Hacı Polvon. Zilde. Çoğun adı gene. Arı, mayıtlı çağırın. Çok seviyeti. Ana. Oho, salat cemde. Salat. Hayatga tap qo'ygan atchap. Botir ol botir, qo'ylar. O'tkirib sog'lan, ketib kelar. Bek Sultan olsam men Bek Sultan. Haydi! Haydi, молодец! Oho, mashiga tartda. Ko'tarildi bir o'zan. Aylanlar jonivar atimda. Falan attı. Sol. Ablası o hadi. Tayin yapmadı, tayin yap. Oho. Çok benim atı. Ot ekene. Çok tövbe ana. Aktelpek haydi ayırmaz. Atın sıraya at kalkma. Doktor çıkıldı. Tokta at yıkıldı. Ruslan Polvon ko'tardi Ruslan. Oho, jiladan Ruslan Polvon. Ruslan ko'tardi Ruslan. Oho, ona talaşı. Gevek! Sol! Ruslan Polvon. Getirin! Getirin! Oh, qarışqır ekene. Qarışqır. Mirlan Temir'den qarışqır. Haydi! Haydi! Kimde ketdi? Qanchalagan atlar jirilib ketdi. Gel falan ciyeni. Ödege tut! Haydi Ruslan haydi. Polat. Sidiray!
Асланда кетті. Бля, молодец. Молодец. Мирлан Темир Қарышқыр. Қарышқыр. Зидан. Yok. Көкжан. Мирлан Темирдің Қарышқыры. $100. Қарышқырдың күшті болады екен үш жерден. $100 екен. So'roq polvonning o'zini to'rat bilan bir tayga aylantirib keldi. Do'ng berdi. Assalomu alaykum. Darsda bo'lsin. Onların ömrü nasıl çıktığınız öyle canavar yigitlerden basın. Şu kolonlardan neye doğru testlesin Allah. Soğuk polvon emek dalasında hep tekrar çıkıp tayında Allah'sın. Şimdi gelin çarşı böyle olur. Qarı porterga bor Tayvandan qarı. İsmoil qarı. Mana suyuq bilan janashash suyuqdan olding bormi? Suyuqdan olding sen tashlading. Javohirjon nazar Furoga ke chaqirib o'tadilar. Polvonlarda cho'ng polvonlardan bo'lsin, qirg'iz eliga jaragan yigitlardan bo'lsin. Amin Alloh. Omurli vatanali urus qaraldim ya. Şu palvan toy bolta mı? Shu Razaq palvonim to'y bo'lib o'tadi mana. Hazır bir tayağa saldı Sıymak palvan. Kaçlat Sıymak? Özüm toratım. Ha bayağı toratın ba. Aa. Sen neye açıla başladın ba? Sıymak. Öyle açtın en yaş palvanları. Bir tay. Bugünkü birinci sorunun da? Birincisi ha. Öydege bir koy ekin insan. Boya botu ortada. Aliş palvan, beş kavurgan. Çıkıp kaldı okşaydı. İsmet palvan kötörüp aldı. Oho, ayıtılı İsmet palvan. İsmet palvan oxoğlayamı. Hayda! Bombotu ket. Ket kurma. Şu. Vay. Şimdi ötüp etti. İsmet palvan oho, yer alarlap, yer kıdırıp çapkan. İsmet palvan oho, ket İsmet aka. Canavar жылқы deydi İsmet aka. Bir koy 2000 so'mga ketdi İsmet aka. Dangel saldı. Алғадан шыққан Ахматбайдың акуласы екен әлі мана. Акула. Бүгін сорын болу же бөлек бе? Ha емелеміндің бе? Кечедағы чаптың а бұны? Акула деген ат екен. Азыр құчырдағы ең әлі күшті аттардың бірі шыл болды. Өте күшті палуандар келіп тұр. Бексұлтан, қайсылат? Ханторуа? Сапар палуан Қарадөді алдыға ат салдыр әлек. Сапар қайсылат? Бұл Элбай палуан. Сіпсін? Авас палуан. Бұлар барды... Қарышқыр. Қасы да Қарышқыр екен. Мирлан Темір бе? Көкжар сила болтат екен, да? Охо, Қарышқыр. Жаңа $100 қап шықты бұл, а? Раза тартылды да шәрі.
Байбуту. Оттың төке чоң аттарды мініп қалыпсың ғой сен, Қайсыл ат? Қайсыл ат? Кеше чепқан атың ба? Торнадо, Торнадо деген, охо, жануар ат екен. Ноқаттың ат, Тұрышы бөлекте бұл палуан. Жылды. Kimde жылды? Kimde Hüseyin? Muhammed'de eken Osman'da. Бүгін құлақы ең чоң аттар келіп тұр еңләке. Не деген ат дедіңіз бұны? Памир. Памир деген ат екен. Жаңа Алиш палуан чапқан аты сол екен. Аздағы... Боламда. Өкіл боламыз ба? Боламда оңа бербесем, жалыға бербесем папа болады. Көйем өкіл болдар. Өткенде жүгіліге салған болат мен, Жүгіліге салған. Мен бұны 5 қауырға деп тарта өріппен жаңа. Қаяқтағы 5 қауыр. Бұл таза төйлі ұстады. Қанша жашар ат бұл, әке? Жазға 5 жаш. Жазға 5 жаш ба? Өте чоң екен. 1.80 бар оқшайды, 1.85 бекен ұрын. 1.85 ба? Алиш палуан менсе да тартабыз мı? Айтылу Исмат палуан келіп тұр мен бұлақа. Исмат әке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келдіңіз бұлақа? Жақшы, бөрі қарысаң бір қойдық алы бар дегенде өте қаттық сап шықтыңыз ғой алайда, не? Сонда оң кеп қалғанда сондай болады түке бұл. Қайсыл аты ла? Майдандан Бап Абдубап деген досым аты. Былтыр Жалауаттан алып келіп берді келе. Birinci marası bir жақсы екен ат. Дос өте құрсан. Bir çaçıratı verdiniz de ortağını. Көпчілік аяшылдар бар екен, қолда берденді. Оң кесе шыдайды. Улақ бұл көпчіліктікі да. Көпшілік. Бұл торпоқтайын бұл улақ кем көпчі баспа мастер деп қояды ғой. Сіз бір мастердісіз де емі. Бұл торпоқты шығарыштың жолдары бар же күчеле керек пе? Торпоқтың алды жағы бар, арқа жағы бар. Оңай шыға тұрған жолдары бар да бұның. Любой нәрседе топтайын томалық ұра тұрған жері бар ғой. Бұлан шындай нәрседе. Жаштарға қандай насаат бересің аны? Раса палуан боламын деген. Жаштарға енді, короче, бірінші менет қылыш керек қатық. Ұйқыны кәм қылыш керек, қимылды көп қылыш керек. Қимылды. Анан кейін әрекетте болса, ұлаға шауырет. Нейті турласа, құда берет. Анан 2 мәрті ашыру алып елі ұлақ толығып, жол чекестен басып, абдыдай қылып, кебір біне алған болса, ұзаға бар, талада қалады. Үшін, әкәда үкәні біліп, Kapsa mazda kılat da bu yani untumakçılıktın belgisi de bu ulaklara. Diyette şunca adam cüret. Untumak olsa aşkaydı da. Untumak olsa düşmanın olsa aşıra var ya. Kudağa çıkıp bunların vardığı deveyini 90% akıptalar. Dostlar var. Hayırlı. Rahmat. Şimdi vakanın yenilgen azılı 40 yıldan ötüktü. 40 yıldan ha? Bunlar hazır yesin. Vakti oturmam. 40 yıldan sözü azıl emiş. Bu kaysıl atı Sımat aka? Bu Cemalettin degen maydandan. Burada da maydanın atı var. Ordu dostumun ülkesi Cemalettin palvan valibalisini atı. Maydan dep kaldınız, şu daradan köngülüngüzge tolgan palvanlar var mı? Var, usul Jaman öte çoğun palvanlardan biridir. Vaxtıda Cali palvanga udarışma katıştı. Cemal palvan. Cemal palvan ha. Şimdi adı vaxtın boyunca adı baldarı çıkıp atak bu da karşılaştılar. Yaxşı. Yaşlardança? Yaşlardan Mana maydanda ben ülkem Avlas palvanlar. Ben akan balası Avlas. Sağ olun balası. Bu Avlas'ın nomer adını aldı. Bu da karşılaştılar. Bunlar hayın dendiler. Kimler çağatak söz veren karışka жақсы Құдайға шүкір болған. Бұланы менет қысында ұйқыны асқылып, залды беріш керек. Тренировканы қылып, залға уақыты болғанымызы үйде көре қатығырақ ішкісем, солам тренировка. Шының өкем, соға мазын енді жастар. Бұл анау тарапын мазын сайын. Жақсы шауың, Sımat aka игілік. Видеоларда тұрасың да. Hazır Құдайберді палуан салды, ылдиға өте қатық жиыннан салып шықты.
Құдайерді, ассаламалейкум. Қайсылат бұл? Bu жаңалық аттан. Мен аттан танымаймын әзірше. Aa, Бұттан әке берді да. өте çoğ galadan salып çıktın ғой, жарым saat дымды алды ғой. Ошол жерден олбандардың жардамымен сол. Жардамменен, а? Біз жақтарға өте келіп çalып жатыр. Матқасым, айтылу Матқасым палуанның ұлы, а? Құдайберді палуан. Игілік, Құдайберді. Рахмат. Сөйге daha iyi gidiyor. Ya hazır kese bana Kurban Palvan ustazım kep kalktı. Şu tarihten bir aytı vereyim. Ha. Kimge kim kanka ustaz boladı. Döndön ustaz bolaydı da. Günde 95. yıldaydı. 94, 93. yılda. 93 ekan. Oşol bizden endi Xudoga şükür endi çağıp canınızı jep turgan maal eken kaçınıp Kurban Palvan endi Nomeradin Palvan da bu kaysı palvanga kaysı at düşüp nime ekenini polu bilet eken da. Bu degen tajribası çoğ adamlar da palvanlar. Sabır sot rahmatlı degen Qoqonda sabır sot var eder amalı. Janjanat olsun, yaxşı adam eder. Lider atlardı mingen. Cumay Palvan'ın Akjal atını algan eken rahmatı. Alıp, bağıp, soğutup, sazdap oşol ana rahat kağıtta 2 günlük çoğ ulak bolgan. Birinci günü ulak Koyulbay Abdimital bergen ulaktı, acı. Birinci günkü payga jerde kalgan torpak birög açmadı, 2 günlük bir kılı ertesi koyu berdi. Anan koyunki yanımdı kıskartayın, ahırda bir tay, bir Ural mataskil var idi. Şunu ahırga koyup koydum, o anan ayıptı İsmet dedi, jür dedi sana tap verem. O, najede bir aksakal tukan eken, çek dedi. Barsam sabır sat rahmat eken, şunday tonda turat rahmat dedi, nuru cevap. Bir bardı menen kişine balamın da, bardı ayıptı. Acaka dedi, karacı sabır aka dedi, 60 matka berin bana ülkeme dedi. Bereyim dese, ne de otat? Beni körüp durup toğutmadı. At çavala uşu At dedi. çavala dedi, bir karış balan dedi. Kötörüp gitet at bunu dedi. Sen berin zorlap durup alıp verdi, men endi içim kaynap ketdi bayağının gavgaçı. Men aytdım, men şu aksakalga bir körseteyim dedim çalıştı nasipsa. Nasıl eken mindim dostum. Bardı, tay koydu. Taydap gel vurdu. Taydap gelip jalgız saldım. Ural mataskil. Ural mataskil jalgız alıp gelip akam berdi, akam öyle onu taşadım başımda. Ural mataskil. Nasıl? Şoğunu men kesken. Aksakal çoğ attım. Bu endi akıllı jetken eken. Hazır oylasak tajribası. Siz qayerden palvanды Kurban tanıştırın? Palvan Bürgöndü'den. Ha, Bürgöndü'den. Nomeradin bakalım. Tacikistan, Özbekistan'a şu jigit oşu yerden körüngen. Kazaklar kegen olulaka. O çok ulaka da. Oşonda muş taybalada. Aytıp koyarım sadece. Bana al iyi bir şarjı dostum. Taktikten. Volkat rayonu. Bu yok arabanın rayonu. Nabi palvan. Nabi dostum. Ha, ne be? Ha, sizde uğup жүрген biz aldыңчы. Ne baka? Tömoy, ne? Tanıyız. Sizde bir bize ulağa kızıvatkanızda. Çoğun şalpan, kulağı şalpan. Ulan Palvan Çapçı'dan. Ömer Adem bizim hazır kasap Ulan Palvan. Ökürtü vergen. O kadar kişine jasmalarda közünden görüyorum dostum ha. Bir geldi bir gitti de. O Mehmet Şerif Palvan rahmatullah böyle. İsmet palvandı. Aytı verin. Oşol Qoqon, Sırdarya, Tacikistan köp çaptık mı? Oşol ülken kana. Bunu köpcül izleşti. Gelip şu yaktan alıp getip yürüyüştü. Tacikistan aslında o köyce Tacikistan alıp getip yürüdü bu bala. Oşol sonda onun tuşağı kesilgen. Sizin nemeniz, mehnetiniz akılınız yetip şunu sulatma şunu oturalar jaraytip sizin bayağı tecrübenizin nemesi de bu belgisi de bu. Bana yerdi bana ki Sınçı da ekran bu adamlar. elimizden Kırgızistan'ın aldı palvanımına. İsmet Palvan. Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan sizden minnetliydi. İyilik, sizlerde palvanlar var, dualar var. Hazırkı yaşlar ne kılata bir Allah berekeli okusun. Amin. Baldarın turmuşun berekeli olsun. İbadatların berekeli olsun. Maksatına jettim. Ömrünüzün Allah olsun. Allah razı olsun. ulak gürüldep ketdi ama piyarmandardı karağa. Oho. Jön ele ortada milyonla atıp katıra atıp. Attın küçtüsü bilinet taşıydı. Jön at menen taş kıyın o değil. Mıhtı balon açık. Haydi erekende. Nomeradin palvanlar.
To'y maqsadda to'y qilgan so'z maqsadimizga yeting. Valdan jamoasi shifovundirib qolganmiz. Amin. Kırmızı bıçaktan. Qirg'iz qishloqdan Shuhrat polvonning oti. Qirg'iz qishloqdan Shuhrat polvonning oti. Bu qalotilik aytdi, paygasini berib qo'y. Qalotilik aytdi Qur'on polvon. Paygasini berib qo'y. Bu qaydachi? Mıhtibek polvon saldi hozir. Mıhtibek jo'ndalar geldi qaynab qoldi, ha? Yerden aldın da? Yo'q, tashdan qaramadim. Ha, kaçtan qarmadın ba? Jo'ndalar otning kuchlilar o'rtada jirib o'tadi. Bugun birinchisi? Almasha qo'ydingmi da? Bugun birinchi. Oxirgi vaqtlarda ko'rinmay ketding, men ko'rib aytaman. Uyda ishni ishtirmeni. İşlermenen ba. Haydar ekandan Mıhtibek polvon. Sorundu vera nimede ay. Ko'gatga sal, ko'gatga sabering, ko'gatga sabering. Sabering ko'gatga. Oldira qayda, o'rni saldir qayda. O'rni saldir qayda. Aronning tayir polvon. No'xatdagi polvonni kasmatini olib keldi. Assalomu alaykum. Eljuk, shukr edelim. Şu to'yga ne tilese Allah Taoladan şu tilekini bersin ha. Şu kılgan ihsanları kabul olsun. Allah'a emanet. Kastamak Arondan eng ele kuchli otlardan mingan tayyor aka, qandaysiz? Biz jaqlarga ham kelib o'ta ko'p chavib qoldi, siz polvon odam qidirib chavash kerak-ku deymi, ha? Temkelerim var, çakır atacak. Kulak kaza oldu da. Temkelerim yerden benim çavada. Nokat, nokattan. Canı nokat, nokat. Canı nokatdan. Siz bizim ko'rishlarga bir o'zingiz tanishtiringiz tayyor aka. Oxirgi vaqtda 1985 yıl kolu. ha. Araban sayesinde var ayından. Ha. Şu atım tayır. Tayyor, ha? Buga cheyinda kechada salib oldingiz qadamjoyda. Ikki saldingizmi? Hozir bundan oldin saldingiz bir daga. Keçek bu vakti. Ha, kecha oldu. Bugun sallaysizmi? Birinci var. Ha, birinchisi. Aydan chatdik ishni. Ne degan ot bu? Bilmiyorum, nokat. Ne der polvon saldi hozir. Qari gajinni o'ras. Obshir. Jol. Tolay polvon aylantiryapti. Tolayacı aylantiryapti. Tolayacı aylantir. Şu polvondan bir intervyu olaylikchi. To'los, ha? Va alaykum assalom. Videodan ko'rsak, 10-nomer o'rtada da Osh City debchi. Qaysi lot bu? Bu akamning Pride degan ot. Ha, Pride degan ot bu. Jamasi. Jamasi bo'ladi. Oldi ketdi dedilar o'rtada sen 10-nomerde Osh City'ni tart deganlar ham ko'payib ketdi-da. Ha, shu lot menen ba? Ha, o'zingning otingga mashina olgansiz. To'los, Ko'kjar, ha? Ko'kjar o. Ko'kjardan To'los polvon. Pride degan ot ekan, o'ta kuchli ot ekan. Jigit qaytarib qo'ydi tashtab.